Yung ganyan so na isak rajugujuk isak lelisak tayo. So na isak irajugujuk isak lel kaya isak tayo men wata lel isak isu. So na isak irajugujuk isak koti lel isak isu. Okay, Jesus mama masani. The deep's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them rich and satisfying life. Jesus masani me librapo ekatan kitepel librapaman ye karapa ko tong kawela kemela prap angoy I kodo po yang kumail Mour, okay? Mo kasaya rich and satisfying. Eu kawewe o kasaya abundant. Okay, abundant. So, jojo ko saya nan lang chay pan mela ngana chay ka kola nan lang pok chay ka mele Jesus chay pan udial songan lingan kan mau yaw Kitail. So, jojo ko saya wasaw ko saya nan sampawat. Pa abundant word ki isolar Mourin peredi ni palingen isolar Mourin baker tuwata son bakbak son masapwek abundant waje salatak sanger is ngoy Mourin deep. Okay, Mourin deep, Mourin peret, Mourin sasakot, chay salatak sang. Ako saya libra po ko tong kawela kemela prap. Angoy ko to po yung kiyang kumail Mour Unsek. So Unsek ko nipalingen to a spiritual identity. Chay mangyer is ke child ren court. Chay mangyer me Satan me pan ne child ka. Rantiyan sa chay sheep sapal chay lom. Chay Satan go to kaping at take child chay suka kapakapin palian. Chay lan ki kailok peirin naklapalap amo intindaya po imo man ngoy. Okay? Anso me Jesus pot longero yi kaunda chay lan gir abundant. Okay? Abundant and chay ban mela ngana chay ka wala nan lang. Ako saya eternal life. Mour sojo. Mau peren bepul nan lang. Apo sojo jan tinda mo andinda wasa. Andinda sapot. Mona chay mela chay ban experiencer abundantness. Chay ban yanger Mour ke Mourin poita. Mourin kapay, Mourin pewedi. Yes, niya. Imera sani through Jesus kapay makauno inogiyang babae prayam. Uyala sapol mamui o ay. Uyala amui. Uyala amo ay. Okay, kalesen silu. Riyesa kono, riyesa kesu, riyesa kwalu. Epilgos ko saya tuan. Through Jesus. Pueki Jesus. Solar lipilipilin aramas. Mongkot. Solar lipilipil olo li. Okay, gila. So, ito ligin niya bata. Solar. Through Jesus, chay songa choyo. Solar aramasin liki. Okay, ya. Sangan mensusakan kang patong Kitail siray aramasin liki. Through Jesus. Kachay songa choyo. Mongkot. Okay, makarda. Kumkak pod kemen Fiji. Men pombeka pod kemen Talao. Pagkita. Aso me socha Jesus re child. Turun koso, turun kailok, turun kosonnet. Aso mi mia Jesus re child chay songa troyo. Chay songa troyo. Okay, child united in the same life. Songa troyo nan Mour makauno kat kiyang Kitail. Okay, tuwaja Kitail. Yang ita Kitail aramas koma, yang komen pombe laban men Fiji, laban men Afrika. Our soda matters. So do we have to make it big deal, Monkot. Porque through Jesus, Kitail uta chay sang atroyo moing Kitail ka wak pasang mo Kitail wak pasang. Apo uta Mour. Eka makele Kitail ta, limpa kong Kitail, masani ma Kitail is own. Sapo le maseri. Okay? So iwewe in abundant. Jamanta mas ko kaya daki ngoya ipanay samo Pwaredohr, samo dak, samo mo. Okay? So, to alan send, Mour ki sakaw, miminan wall. Mo kay dekik lang diya sa Mour po ko up
Pwede socha coach lale, pengin sel chor, socha ka parapar, Mour in oppress, pwede message ang wiyat. Ako doon itangiti, ako doon kawela, ako doon kisang pepol, ako doon kisang bayi, pwede chay sa sakot, chay lukuriyan chor, unani kan, karyami po child. Apan so nga sa mga itang chisat, Mour, indayang bababa chay bang gesela sa kau. Piamo mo na chay bang kotoki sa kau na chay, intintang armas ke de sa kau pagkadir kasamin na champasang ko, chay rang gesela. Sa kau masakan Mour ki, apan chay bang poson kot. Semela, so. Sa kakiyang lel nanamerka, sa kakiyang stosa, sa kakiyang kangsali. Okay? So, iapandanan mo, kau na wayo ka sa nanay yung Mour. Wala na ni Mour. Gibin na mga David ko saya. Sana niya itik ko laut la. Isotra kilan sa pulmang kodra man wiya pakpak. Pagita. Gidi abundant. Abundant. Marancho ko itatok cha may kaktiyar tiyalan sent. Apwegi omo pilata papa kod pilata tatong kiyang poson. Charman ka siya tatok. Gidi ya. Abang kiyanguk. Okay, abang kiyanguk. Kamorpam. Pagi chay koirta in the spirit. And some chay koirta in the spirit, physically, palwara chay ka affected. Tuwacha. Ngayon sa out with the donkey, di tanggal kaloke. Okay, we some mama, we Mourin pa. And some man gonna tell ka prosper, koirta. Pagi court, ingen, kakong me karusia. Ebilinogi dear name and answer and transfer wealth of wicked to the righteous. Okay, so kausan man inobugo, me panalayang kamuyongoy, therefore to live by faith. Okay, ma kom mangi, me kauno karong kamuyan papay in full time. Full time to wacha, puligidiam the dog. Patapatak silly. Kau na bang kamangayuk? Weir, sangat nang katete marin chegin wadak. Kaya makom tato katangamu business. Ama ischukos ko saya mes wadak. Cheban kak oso me koertan palingen eluketo kapay en paluar. Okay? Spiritually growing o mentally to chay malian we kita puksarawi o saya payo ako saya nayaramasakan mela okay mela ni palingen pili mela ni paluar pumachay sa ko chay pan kapal chay mendusia mape okay ama chay la sa ko chay kapalak chay la sa kaunda chay la sa palian tepel anta nayaramasakan mela prosesa ay masa rima ka sampal gi chaylen Madawame, count Jesus kat yung gitaler abundantness. Ipan menasola ay quote pan menasola sa pulma ino metokeya. Agi po may pan so to kamelele, esto pan manifest, esto pan uyalak son. Son ay Mour. Agi pan gusto ko siya mangoy so lang. Apo pan so to power and masan and quote they know in quote nan Mourin so lang mana. Aga saya wasa I'm the good shepherd. Good shepherd sacrificed his life for the sheep. Okay, ako saya ngoy mes silaban sip mau. Silaban sip mawa merong gila Mour. Puwe kisapol masipo kan. Jesus mamamasan ito wanapan lobulaw. Kamu yung ngoy magta meditate magta matawa irawa. Akita leader da kita apa-apa li sapol manggo taramas. Jaban alasan Jesus. Okay, chay ko tong kau naramas. Apo chay ko tong papa. Chay ko tong sawasera. Chay ko tong rock raldo. Ako saya sacrifice. Papa ko just mangay magchay ban melelin papa. Chay sa Mourin kaun. Apo chay Mourin mayrang. Okay, chay Mourin mayrang melawd. Tapos mayroon. Okay, baka bang uyam, nakot mong kastuin nang eh. Kastumin ko doon patak, pwede rin armas kung kailong ganun ka. Uya, anyway. Pagkita, agi ko parang kot, o agi irelakan.
makauna ban totong yung batang kano kamorala. Okay, komi sila prinsip, kom katapan ki, kaya dakta sila prinsip mau. Okay, yang oto sacrifice. Ima komban mangi ki, leader magapo iti dawenan, maban use komi dia ban may rongkila, poko yan yang Mour. Okay, I'm the good shepherd. So Jesus ime sapol macay example. Yan mga leadermen, yan alasang, yan mo mana apa-apali, sapol manggo taramas. Ang mga isoni tawen man, yan mo na ibang kasawi. Okay? Kaya dagbanda siya, akit pwede ma, ay baba kala pa ko, aray poson ma, ay baba ko aray poson ma, kit pwede. So, kaya ibang kasawi. Kaya ibang kasawi po, ngayon sa raw yung kachtitor na sampa, ngayon sa raw yung, kaya dagmet, kachtitor dyanan, we are riyaw. Okay, ako yun epilmasani mabilbang kalaw dela, tadokin ngayon sa raw na numunanso. Poko Rusya pang katete, ko Rusya pang konwasa, yames udan sa polmanggo taramas o meso. Okay, po mes sa polmanggo taramas koras aban Mour in Christ. Pagkyan Mour in Christ, tiyan na ngayon sa raw in Christ, and kotlong sa niya telip sa pal. Pagkyan ka kiyang yakut shepherd, iminda ka may apal, baba ko at makchasutra, kaprayan Jesus at Mour, pudan Japan wiya, baba niyat, an style and Mour aban Kitail ko. Okay, iya child Mour ko mawiya sa ansal, kay dek Mour in Christ. Isa kriyaw ko saya, a hired and will run when he sees wolf coming. Yawak pa sa good shepherd, medwet Jesus Christ, nang kapal, nan mau, nan sweat, akatin kukuwi, akatin lay down, apulikiti ang Mour, pwede ka mapan mechikan. Masani muna pan lokolok. If it's your will, ni doon na uya kapakapang sama. Makupromi, kum katungot kiwi, apso. Okay? Okay, yeah. If you're willing, take this cup from me. Okay? Kupurmak, ay malial papan po. Segmer. Ko dito sa Cincinnati, hawad tuwawlan. Lalo na mensangat. Anyway. So, kasi a hired hand, a waksang, slabansi mau, mengin saraw mau dela Mour puya papa, abanderge merong. Merong kila insene, merong kila bon maso, merong kila ta. Akaperen, merong kila sore, pukuprongkot, ora mas chiganan Mour la. Okay, ika yung kaso, Macam kasawi ke macami minan lain o teso, tema aramasakan macam uyamong mongosang minan lain o teso. Aramas me hired, aramas me tadok puwag moni awaksang, asa mabanglang kitiyan walo koto, ebantang pogita, amendagi. Okay, wiya pukon apalisip kan puwag yala poy. Ansa makapal wiyawi etang. Mendaki ko Mour parade. Okay? So, and so the wolf would attack and scatters the flock. So, pwegi because kasi hired man. Lap na sa son sila bansi pa po alapoy me wiwiyaki. Ansa makapal wiyawi kadiyan wala ko to. Ayo yetang, akadiyan wala ba na taxi ko. Okay? Okay, ansa ma corona yawi ngoy kilang ma. Ngoy kilang ma makita nan momotso toto. Okay, bilelat momotso. Corona yawi government shutdown church. Aramas ka maramar sili dotares. Pumitares, pui kitar tamo yaw na santa. Okay, leader in momotso, tingiti aray parokan sa tupat patak. Kamelele may makauno tatongki kauno patapo. Zepila imata sa taloket yatim sarawi. Sekila extra wala live.
Ariyan sa makola live korusyo kan mesasalar tamo wiyo nan sampa rerong masa ng God. Okay? So example ma. Anso magjela papa li tatokong God te sapol mong God haramasa hit wiyawi. Kapal strike. Tama bang wiya. Okay, mag-trial silaban si mau, ban endure. Ban dowe lala dilwe lala mayroong kila Kitail in sa Kitail komorpa. Kansa na mawang Kitail puwe kisipo ko. Okay? Ang mag-Kitail pampata ko at puwe ki yang buko ay mo yung sa tamilale. Kansa makapal pang uyawi bang kisa Israel ay mendaki. Parabaki pinay Mour. Unsek. Okay, so images mama sani wasa. Higher hands run away because he's working only for money and doesn't care about the sheep. Okay, ban asoki melaba genuine duecha alaba memelel ki ay wong court. Pokapa lel astuka sela nanantikowi. Okay? Wasa kasi yame raibang kesela taro wiya pokita aral motive tama ka makita ang rail rawiya tatak money kaidak limbak kaidak mayrang karadaro dati sepo mendakila sip ko kamu yung ngoy at kapakap chapan men good shepherd no money soja money chapan babakot. Okay, bay soja bay lale mangi makano kerang kamu yan wiya sila bansip mawang sabol ma aramas so 1.1 is atel maurunsak okay atel maurunsak kaidak ma insanawa ay sila bansip kaidak ma miya moni lale ay sila bansip so atel motive atel Mour bandu to Christ. I'm the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Okay, tama ako sa relationship. Ako sa ngoy may sila bansip mau yasa yango kan naisip o naisip kan rail bila saya. Okay, so tuwa kay taksip korus ya sa palma. Mia relationship mia ewang sa palma kan. Okay, sa palma sipo kan. Isa lemao just as my fathers know me and I know my father. So ko saya iduan samayo mangis ngoy sa samayo. Okay, so tama Jesus mama san ikalap ko saya. God stone introduce his daddy God to us. God stone kapaso yung Kitail. Okay, tama nan sa mawarango. Ragui kalok sila resa sa kapakap. Kalap tiar Jesus sa uya kapakap. Aman warako pakremeng. Okay, nan matuweno. Teach us to pray. Patagi ang git yang munat pang kapakap. Ako saya samat magkatkat na lang. Okay, kapakapin samat magkatkat na lang kahit ang chan mamarais. Abgatan sa lakot. Akcha puya kapakapki. Okay, ako saya samat magkatkat na lang. Apan sa makrais polaw. Or kamuyong ay kamelelela Jesus. Welcome ang katlona na chan Mour. Iyan sa wa physically murin kolula waliyakap. Magdrakoner relationship pa Pwaredohr. Okay, Jesus sa mamasan kawewe yung rail samat magkatkat na lang. Ita rail recite the prayer. Apos tuyata mekot. Okay, tuwata kamuyong ay chay sapal. Chasay kip sapal. Chakin uyuya kapakapwa ni mamarais. Okay, so magkita yung sapal chay labut ko saya samat magkatkat na lang. Relationship because Jesus introduced Kitail and Kola Lale. Okay, that relationship. And so Papa no man rapopod Rawiatan irasiri ral panay. Okay, panay. Eu panao im relationship. Ime Jesus masani kime all ral rasang Christ. Li Rarasang mamotso po dami Jesus mama sa ni relationship. Eu pana, limbak pana, minimin pana, intimate. Tuweta, lal pana. Okay, nan malya nan mong yung connect.
kasi ya just as my Father knows me and I know the Father. Kasi ya ngoy na sila pansip mau naisip ka na saya iya sa Israel tuweta samayo saya ngoy asa samayo. So arama saman me sansarawi so kot taken sa kot. So, es jamelel. Chabana sa kot saniya cha ipsa palo mamor kumasa ng kot. Moing ja wrong ataw, moing ja matawa ya mo me chaka claim cha sa kot. Apo sa kot tuweta kamelele sa pulmamasan, paikiyang, kak wrong, kakitawin, suikalar, pena chaka peren, Mour kita tama ko parang goti ya sagotan mo. Okay? I have another sheep too that are not in the sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. Okay? Jesus mama sani pilmiyata okay naisip me mimisili. Iban wairaldo. Ikarapawa mo kamuyong ay patangki. Pagkita kay te korusya potlonger nan buing kot. Arman chaban yang aches sarawi akjap so te patangki kolula wulia kap so pesan te pa mo yang Christ. Pon mo so tukan wiyala oriak chel mentaki sibkan wuye memela likin kelo. Melelen sila pansip manapan. Aban so jaman batapatak choran sarawi. Aban mamer ni aban mata-matawan ni pongonan ran. Sa polimang kot sipakan memimisili. Me Jesus wiye patang. Okay, Jesus akat store. Apolar akat kiyang kamuyong ngoy ngene. Pwe kita Totok me patoketiero kasik me komuyo ngoy pan kotkotokela. Karta makcha uye memor palilaut kanton roko do sipka sucha mimirecha recha sansalong. Sucha child relationship, sucha child baik. For relationship what ki kaya kapertako uyam quiet time. Pertawiyam quiet time kakuyala ritual kakuyala program men we are witar I mong yung aso connect on kuprangkot quiet time koros me iso jale de kodiala iso to konta me kuprangkot po na mong yung a program aso che yo nan ngene child o ben so che kaunabis so jo po mauki. Okay, apa cai kapa wacai lewongi na sapon macai quiet time me toke mong yongon court and so koros a bless a kat kiyong jela anointing. Takot anointing kasarawi. Kaya maskin tata semoga sarawi kumay ko sa lipata. Jesus. Okay, Jesus. Cai lip sapal, cai lip booking en sarawi. Kauno niya bang kupur perenki Sister Elise, patapata, kalkalok, apang kalaudela wewe, apang kalaudela anointing, takot anointing, kuyo koskosay aramas men wrong, aramas nginstarawi so am kosoy kan puwede kauno kupur perendi an Mour, turun pataku yuyaw so anointing lale, nil sekesek, taka panasal kememia anointing kepata aramas wukla, kepata aramas poson la. Okay, amagabuye sucha mo yung court, pues Mour kamensan salti pataka, Mour preparaki buk sarawi. Ong yo koit, patak koit. Okay, magkaradekin kakela kay Kitail, masucha child time on court, there is no patak. Po court men anoint us, anoint kun go sami at spend time on me. Okay, may ban mamerto, porcho kor punan kotor. Rapa kita ibang ay patapatak apeng kau no mangi me istibis so bailang ate. Okay?
Parparo naman ako soy po yung guto. Ang ilang mga kuwasa ka o mangi. He's a spirit. He knows the truth. Magkarata matyaban papakot mo yung pungo melel mo. Release anointing po child. Mas pan rompata. Yamu nompan wait. Yamu mo nompan paune. Katrapanen patakyo. Makapulipulsang rin lead the wall. The buchak the siri. Yamu nompan paune katrapa. At pakataro ka maura laramas. Okay? Luke tayo isa kwa Luke. Jesus wadak kong me. We are anointed. Akatung ka sarawi kitay. I mean, dung wata ko tokay. Ayayi Jesus rampukat. Emi milalo mo mimire makchayp sapal. Kareta the same ministry me Jesus got to we are selipon sampawat. Ime pan we are tatong ki armas kors me sapal po en kot kotokela cha. Tame we are tar. Melel me polar. Yes ataro kot la. Apo masani kama pa mal may kola. May sa chokola ngayon sa raw sa trapanggodo. Pwede type sa pal chaletar ngayon sa raw. Chaso type sa pal chakak ko sayang ngayon sa raw yapso cha ngayon sa raw wasa. Chaso kak pin bichigichan. Ngoy ko yertana momotso. So trapakeu yay mak me wuwang ngayon sa raw. Butami kan wuwang ngayon deep. Ngayon sa utar kanya ngayon masapwek. Ngayon sa sakot. Sa kapakap. Merlaw yung mga maya iban melay bang kulaya. Pwede ay ipsapalo. Ako sa yaya, ngayon sa raw bear witness to your spirit. Ngayon sa raw nintayang nan nga naman makuha sa riyang court. Okay? So, isa ko nuwo ko sa yaya, I have other sheep too. And they are not in the sheepfold. I must bring them also. Chama-chaman, Jesus, uyayar sabol ma, tatok pun sambawa di kat-kat kiyang kitailin nga neo. Ngayon kat lala mo yung rey pa Brother Sergio. Ima kareta totok me Jesus kat chapiyang kitailo kamu yung ay pang katok kowe. Uy kita me papang wato iralakan me sapol ma mimisilita lekisan salong. Ima kareta kalkalok aban sa uti makomoy saulang sila pensi en kauno. Okay, the Father loves me because I sacrifice my life so that I take it back. No one take my life from me. I sacrifice it voluntarily. Matawa? Okay, so Japan Satan kana puya ko sa yes, no one. So amang kisangay Mour, ipain may rong kaniyala. Ipain may rong kaniyala. Ima konong ngoy chakonong pakpak ki Jesus. Lim pakong pain may rong kila paini. Pukchan kak Mour. Okay? Kasi I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down, and when I want it, I also take it up. Madawa? For this is what my Father has commanded. So, pwede pakong sama pakong samba, sama pakong Kitail, kat kito Jesus kat sa mayroong la, pwede pakong sama pakong samba. Relationship yoma. Okay, yayi samba, yayi sama, yayi sapol manggo tieras. Apo samban ke lain, Jesus pola, pwede kiyang Kitail, nganen kot, ngayon sarawi, pechelen, kiyo wakla. Ijara masamo, at mauro wakla, ngayon saraw kotlong, ngayon saraw yud kay buyed di, kuparang kot pon sambawat. Matawa makarusya ipsapal pompe yawana panlingan. Matawa makarusya ipsapal na sambawat yawana panlingan. Gibu imichela sa sarawi at mamorkitit, mamorkin sa Kitail, pink account Kitail. Wasami last kila Jesus masani soto me kisang ay Mour ipain kiti pwegi ye kuparang kotien may rangkila pokmailang kakyang Mour ipain kiti o ipain pokata. Yang muna po kataya sa ta. Okay? Sombe ko lang katup neo. Ningan sa melang alang pondo po. Ko lang katup wen melala po laka panin sapat. Uwang aray ko sonet. Rakola Jesus polar.
Ako saya me awacha when no pon lo polar so modan kiyang rel ko dial me wow this is really God. Peranda me awai sak sulu arama sa men langalang kan mela. Amo alapin awam estimate ma pan langalang rola kaya melak. Resulta katu. De wasagas na naisaya ako saya a prophesier me tuan abil ban mela so ta tiyo taton intra so ta tiyo ban wala. Okay, so makin lo pula ka babandin mela rekatu when mela la. Jesus a kebab is live. Comme yung ay pan pilmeng kebab at live chabanda ja lusiyang pagchan mela. Ay kasalaban me adority. An gepung an gemanaman yet e pilata. Okay, so sangan melel pukak chakona lipakon Jesus. Es chuwarong pola yet e pilata pokechame so warak chan Mour. Amen. Karena iramene kapag magsapal iramene kapag pensuwar aptriki kapeng kalangan ng komi. Kalangan kiyang komi is komi re. Okay? Kom kapung yala, kom Mour yala, kom Unsek yala. Okay? Mon kot. Ikakeri ang babaki o mo baba. Okay, kosay melel di po chayel, yeramen kosay meso chamelel. Me chusuk nan mara chayel kakatan ki mengoyar mestipan an sauta. Pumachay wiyata tip burinip sabal ng sarapan tayo ye. Chayel bakmak. Asa machay bakmak eronak, tamachay turki kapeng olimpak on Jesus. Oh, appreciate him so much for what he has done. Yeah. Yamuna chabang kiyang coach kapeng sa jajam iminan lo kaya imi chabang kang kiyar toke deep. Wow. Iminan ay patkul pon kauno makong yo at a craze. At a kalangan. Taiban min to toke deep. Isu kalangan ongi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ibang kapagap o kalangan ng kupromail. Ayoy ko saya ngay bildodan ng Zoom awyawi. Okay? Turun kapagap kung gotong kit one by one to goto ng page sen kapagap kung up men kapasa tama check up wala kapagap ng Zoom chak machay live test so up tolong ng Zoom no ng time what clock 1 AM time na why mamia sapul mo kapagap mepit so mild so deliberate ikadang deliverance po turun Kitail anana salataklap chay sa saya mo kamelele me eu kapag kauno men chailen introduce po palilaw ting Kitail ko ertanan sumao na niya ba chal stronga sondruo kana imeng kakela kay chay me chaila na ne yera ba ka manamanen code okay magchaila sa me chail sumao na ni te oppressed iwate care wasa nan so na isa kisa de prato ko tong kawela kanela pra ime Jesus masani kareta miya kapakapen palian tatoken tretel okay i time mo muremet meman me anane kapakapen deliverance the healing apa ko sumaw kom gaktay bilong 504 01088848 passcode 0 tayo mo machay kalap yuso Ori bangola milale ngoyawi masotra adios. Chay kapakapen. Kalangan ng kumakaon Jesus kapunga marumi saraw kalangan kaping kiyang kumusapol mo masanong kit. Kalangan labalap kiyang kumi Lord sa wiyala sapol mo seri kum katin pakong kiter meler kum katin introduce ang kit sa mami magatin katnan lang o katar kumi ito po sampawat mapuson kumila Mour lar o an ko poroporen Mour what Mour unsa ko sa daw yawi kitanan lang sa enjoy po sa bawat ni at yung Mour seli para rong coat kalangan ng coat kapakapeng coat pilikin yang kit yung na soni sa isu masani yang kit kung kating we low kung kito Lord pues der salong ala te proxanan al makom kating kasanedi kapag kiyang ko sila pensip kalaudela kakoyo kiyala an korusia merong sapol mamumasan at Mour pusan bangak weweki me kom katungat longero count at Mour kom mensansalla niat pan present at Mour ong metekan makom kungatin katogay kit pananan sampawat
Yay kapakapolot sanan ka Mourin sacrifice, Mour kita Mour, makumkaching kasalayang kicher. Sa kaprayang komiyat kapeng, kasapakalangan ng kumakaon Jesus, mawiyat kanat sang Mour kukuladra. Amen.